Pak, sporna Pak, cepat engkau Pak. Ja, hidup kau tu mati. Bisa-bisa betul itu Pak. Sekarang belum dah. Kau kayak ngabit tak betul nih bos. Pantes locer bahasa Madura ini Pak. Coba banyak kan dah. Apa? Aduh, wah kurang ajar. Aduh, Bah. Laku apa kan jadi Pak? Laku apa? Gini aja. Hari labung kok, Cong. Maksudnya Pak? Des tedungnya, padang tendangan, corakin ngocol fit tendangan penalti, Pak. Anu Pak, engkau mimpi coba. Sampai coba demi, Cong. Sambian Pak. Loh, apa sih coba? Benih Pak. Engkau mimpi hede tembak belente. Aduh, siapa sih bangal nembak Bapak, Cong? Mimpi Pak. Cuman mimpi deh, Cong. Coba ongkuan, ngalakin hari bi Bapak. Boya berapa Pak? Saya dah mimpi kelon pucung pila kemian. Iya iya. Wah. Mau sedia tak usah sakit ngagak nembak kan nyeling tang odeng bayi orang belen telet aku dalam mesti tak tahu cek tang odeng abek keleng kok tibi merah tang dere merah pote tang tolang pote. Bah, mi purunnya labeng. Pola minta peka aja ya. Tuh, pesalan kita kena. Bah, hede Pak. Laku apa kan jadi Pak? Laku apa? Nyari gentak. Abah, mau nyari gentak. Saya nyari kan jawab. Wah ketalon tuh. Pakai aja, Web. Jawab semua Pak. Nah, kurang ajar dongku. Cong, cek kan nak? Takut akan dulu ya. Oh, iya Pak. Kaki ya. Oh, cek genteng. Mat. Lah, apa Pak? Apa kelakuan itu Mat? Ada kan aku akan ada. Beda apa kan? Mau udah laku namain yuk. Tuh, seporan apa? Mesti kalau bisa. Lo bisa sih kok aja ke Indonesia dari serangan Belanda. Bom aka di orang hede mat. Doki apa tahu koncong petiler bereng Belanda kare si buru hede. Le aja ku tak kerocang hede Pak. Jangan kan keng koncong betil. Makin ngibakin marcon serat aja. Jago tak nyorot. Mercon doi ini juga. Bom bola aja mat. Iya ji maksudnya kok Pak. Le tahu saun tak laki. Kene kau ini tibi dia kenang nabi kok. Puh, yang kau di hede ke? Ari bener urusan angkon aja.
Ada urusan tanah air, Pak. Bombo. Iya menda iya. Sekalian kau mau taruh tang rumah ke debat jaga aki. Oh, iya ya. Lekan letak itu pongku. Pas luan di Jawa nasionalisme sekali. Bemangkan bener iya Indonesia merdeka teh. Mulai tangembak kinak kanak teh. Lombok je teh. Apa? Engkau ku tahu mbane itu, Pak. Semam angin itu salah ke kau tak yundang. Puh, tak ada pada dia. Hilang kau main dulu. Yo, wis jalan. Yalah. Kata je jana sen. Tu dah emas mak dulu. Ya cek main tak elem. Pola jentar dek kardu apa ya nyaman. Kardu apa kah? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will laugh at you, turn you to an enemy. Merdeka! Merdeka! Wah, macam asmat dulu. Arah merah korak kanu paro ropong kampung di. Pak Arya menetorot dan tetir. Kecil yang ternak kakus baik. Gus. Tidak apa, Pak? Asmat tuh, Gus. Arah apa asmat tuh? Macam jentet macam Gus. Bener-bener tidak ada marah apa, Pak? Abang cek dengan dia, Gus. Asmat dia ya cek main tak kelem, Gus. Ngocak apa troli takut belenterak parah, Gus. Aduh, yang menakar asa tiba depan terak parah aja maksudnya dia remah sih. Tahu macam orang gelak ropong kampung, Gus. Aura dia remah. Ayo minta berdaja entar TV mayu. Mayu kan? Mayu. Makanya asa tiba tak ada gol lagi. Mat. Bah. King beda apa tuh alat silat dia, Mat? Bah. Gus. Because aku belan tentara nyerang. Oh, belante. Apa piar menoreng kocak belante. King beda apa sih sebenarnya? Ano, Gus. Asli nang kok kan aja ke tanah air nih ya. Takut beda serangan belente. Mat, kita dia merdeka mulai kita sebelum lahir. Tapi tak kira berante di nak, Mat. Parah, Gus. Baper. Tugas kita dia setia menjalankan nilai-nilai Pancasila. Tapi tak musim ada ya je boleh. Lah, saya kocak nilai-nilai Pancasila aja apa, Gus? Ah, dia ingin kau beritahu. Saya kocak menjalankan nilai-nilai Pancasila dia. Saya nomor situng. Contohnya. Pagi tak salah. Wah, apa? Aji salah satu contoh menjalankan nilai Pancasila. Saya nomor situng, Mat. Oh, Apa artinya? Menjaga toleransi antara umat beragama. Tapi tidak asal napor. Ngeding. tele, Gus. Wah, lawan man. Ari deki mau kok seneng kok agen. Apa tepat ada tangmu. Apa sih kelakuan itu? Ente dulu. Buat apa ge? Biasa gue kan, Gus. Ada apa, Gus? Ya, Gus. Ding seremat. Wah, sengkok sandi, mayu kalau pakai makan. Kocang header Indonesia. Header itu tidak mencerminkan bahwa header itu orang Indonesia, Mat. Cara menjalankan nilai Pancasila nomor 2 untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita itu harus bagi rata. Mendilo adil ada. Harus adil. Terus pasar mah, Gus. Iya, Pak. Beda-beda payemon sepolo isa lema edeng. Lah iya. Iya maksud gue. Loh. Pakai. Oh. Ada.
Oh iya. Yuk. Saya nomor telok, Mat. Cara kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya, yaitu dengan boleh es gitu. Apa Gus? Saya nyamanan Coca-Cola beda-beda nyengren. Boleh. Anu apa? Kurang, Mas. Boleh. Mas. Cara pengamalan nilai Pancasila nomor telok itu, Mat, dengan membeli produk lokal. Hedek ibu rumah apa? Coca-Cola. Coca-Cola aja produk di mah. Luar negeri. Berarti ada bener orang Indonesia. Mana orang Indonesia itu mencintai produk lokal. Tidak mesaki orang luar. Ada mah ada nyengren tapi istimewa. Begitu. Oh. Ndan je. Ya kamu mah Gus, Pak buka. Iya, Bang. Buka. Yo, dah. Ini kalau bulan nak kata tak kata. Cedok kemarin. Apa kelepek tak lemar? Oh, tak lupa. Apa boleh, Mat? Aduh, orang apa kelepek tak lemar kemarian Gus. Mat. Hede kan yang Indonesia. Bingkok mari ku beletung sampai telok. Pancasila nomor 4 itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bener? Oh. Cara pengamalan dia, Mat, kita itu harus menghargai setiap pendapat orang lain. Coba KPE por-por beda pola lo sependapat beda. Oh, dah iya Gus. Ya iya, ngerti? Sila nomor 5 iya Gus. Dah, macam orang ngamal lagi. Cara ngamal lagi nah sila nomor 5 aja, Mat. Kita saling membantu antar sesama. Terlebih cangdeng meturan kong lakong do orang tua dua. Aduh. Bapak. Masa orang Gus. Cederung, Mat. Bang, Cong. Aduh. Pak. Semoran lah Pak. Kok setia tahu arti Indonesia? Kok Indonesia Pak? Iya, Cong. Bapak Indonesia kiri, Cong. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are